Ženama fali što i ljudima, a to je marksistička koncepcija u glavi, koju kada bi prihvatile i muško i žensko, nestalo bi svih anomalija u ljudskom društvu koje koče i unazađuju razvitak i slogu među narodima, dobar život, radost i biriće. Imao sam malo nesreće i u žena, tako da sam verovatno za ovih 15 godina pardio oko 12 do 13 hiljada slobodnih devojaka na ime raspuštenica i udovica, koje su me sve odbile, govoreći mi marš đubre jedno, svinjo, barabo, koje su me verovatno kada bi pljunule odjednom sve na mene, ovih 12 do 13 hiljada, da bi me zatrpale da sam koliko najveći čikaški soliter. Da bi se socijalizam izgradio, potrebni su socijalisti. A da bi se socijalisti dobili, potrebno je da mi se dozvoli skupštinskom odlukom 1000 devojaka od 20 do 25 godina u hotelu Jugoslaviji. Što znači za 5 godina bi bilo 5000 socijalista, jer socijalizma bez socijalista nema. I čim se rodi, naime, čim napuni 5 godina dati mu Marksov kapital i evo nam socijalizma i došli bi do stalizacije društva. Ovaj hotel Jugoslaviju treba da podhitno pretvorim u marksistički institut, prvi u svetu za pravljenje socijalista. Mislim, ako bi se našao na nekoj od planeta Manove, a kad bi imao jedan toliki broj socijalista, dao bi ultimatum Salvacione da se pokoru svi socijalizmu i marksizmu, inače bi sve uništio. Ja će biti stanuje marksistički fanatik, metalostrugar evropskog ranga, od imovine imam na glavi beretku brodvejskih proletera, na leđima bluzu engleske licence, džemper nemačke licence. Košulju jugoslovensku. Podkošulju jugoslovensku. Pantalone belgijske licence. Gaće jugoslovenske. Čarape jugoslovenske. Sokule artiljerijskog značaja. To je Ales kapital za socijalizam. Majko, sve bi ovo farbo u crveno. I zidove, i kuće, i krovove, i drveće, i bandere, i fabrike, i ljude, i odela, i konje, i drumove, sve bi u crveno ofarbo. Čak i ženama bi ofarbo trepavice. Crvenom bojom, a ne bojom truleži kako one to stavljaju danas. Što se nama muškarcima prosto gadi kad ih pogledamo. Da stranci kad dođu inostranstva vide da su došli u jednu crvenu radničku državu. Živeli najveći džinovi rada evropskih i svetskih drumova, a to su šoferi, najveći humanisti. 3 put hvala, merci beaucoup, danke, gracia, thank you very much, merci beaucoup, hvala. Bitteschön, Herr Jugoslav, Autostop Belgrad, Nacht München. Keine Arbeit, keine Geld. Ja sam metalostrugar evropskog ranga, marksista, Lenjinov misar i zaslanik, koji pored toga što tražim posao, ujedno vrši misiju
marksiste u preduzeću gdje god dođem. U roku 20 godina, naime u tom roku od 25 godina, nije šteta ni na odmet da se jedan ovaki rodi koji će da prkosi državi. A državi prkosim samo zato i zbog toga što sam ko 150 fabrika video u Jugoslaviji da onaj koji najviše radi najmanje prima. I kad to sve vidim ja ne mogu i neću. I nemam tri čiste, niti iz principa hoću da radim ni u snu. Jer sam vaspitavan u školi vojno-industrijskoj broj 2 da ne radim za eksploatatore, pa bilo oni odakle došli i u kojoj se sredini našli. Prema tome, kao marksista koji se bori protiv eksploatacije, taman posla još i da radi, onda bi bio saučesnik eksploatatora. Jer znaš, Čale, kad smo ovdje spavali od 41. do 45. godine. Ovdje su bile krave, a s onu stranu smo mi spavali. Znači, da po polovini smo delili mi i krave. Odavde sam ja otišao 46. godine, baš iz ove štale na zanat. Jer se sjećaš kad sam otišao po odobrenju Ministarstva narodne odbrane u vojno-industrijsku školu? Da. Znate, jer se sjećaš kad u onom ćošku, kad si mi tucao glavu u zid, što sam bio pošao kao dete u partizane. Sjećaš? Nije imao još 15 godina. Jedan mi sin očao bio ranije u partizane. Zato, ali moralo. A znaš? Golo je se bilo, boso je se bilo. Pa traže djeca da bi nešto zaradio, neđe uvatio. Ali vidiš, on je ispao pa nikad ništa nije zaradio. I šta će? Došavši sa sela, verovatno ko jedan iako dvonogi Jovan, koji nije ništa znao, čak jedva da se potiše, tu sam doživljavao svoje prvo krštenje, svoje prvo upoznavanje sa civilizacijom. Tu su mi ulivali toliko u glavu kao da su mi levkom sipali, tako da se to sve primalo i ostalo u mojoj glavi i lepilo kao muve za flaster, marksizam, socijalizam, teoretski. Pa smatram, kad to sve saberem, kao da su mi stavili u glavu čitavo komunističko društvo. Tako sam na izučavanju zanata 3 godine trovan ulivali u glavu, onda posle 3 godine u JNA, zatim 2 godine sam ja ulivo drugome u JNA, pa onda posle godinu dana bio omladinski rukovodioc. Vidite, ovako prolaze oni koji nemaju marksizam u glavi. I tu sam tumačio pravilno liniju marksizma, partije i vlade. Iako sam bio dobar radnik, dobar majstor, video sam da ne vredi biti dobar i video sam u čemu je stvar i šta se konačno želi učiniti sa jednim poštenim čovekom. Kad sve imam u vidu, svaki dan skoro razmišljam da tužim državu za diskriminaciju u odnosu vaspitanje i praksa kasnije u proizvodnji. Marksizam je leninizam epohe imperializma i proletarske revolucije. Radnička klasa sveta zajedno sa Marksom je protjerala Boga iz ljudskog društva i na taj način postala grobar kapitalizma, što znači marksizam je jebač kapitalizma.
Nisam marksistički fanatik, što znači pretjerano zagrejan u nešto ili za nešto. Ali ne želim, naime, ne žalim biti i dalje to, jer mi je to ponos i slava, pa makar me taj fanatizam koštao i života. Ja sam slepi izvršitelj marksizma i to mi je čast kao metalskog jugoslovenskog radnika. Kao nezaposlen 4 godine, to slobodno vreme koristim ovdje na železničkoj stanici, na autobuskoj, malo se ogrejem, ujedno pratim kretanje ako neko poleti za nečiji džep, da bi ga sprečio, da bi ga zgrabio i tako dalje. Jer video sam u 150 fabrika ljude koji rade crnače da bi živjeli i te ljude neko mora da štiti. Tako da sam se u tome odazvao na apel saveznog sekretara iz 67. godine, uključio se u borbu protiv društvenog zla, izvršio građansku dužnost po zakonu i plus spontano pomogao vlastima. Međutim, u ovome svemu imam ogromnu smetnju zato što mi to pričinjava milicija. Sada izvršavam kol 15 GAP, što znači kupi otpadke, liže tanjire, 15 godina aktivno i pasivno, to znači na 5 stranih jezika. Ovo činim zbog toga jer sam 4,5 godine, naime 5 godina bez posla, okušao sam kufere da nosim i ne daju ugad izbacim i ne mogu, u kriminal ne mogu, zato što mi je u glavi prisutan Marks, Engels, Lenin, Tito i Che Guevara. U toku 20 godina nisam imao 95% gdje da spavam, tako kad sam radio i kad nisam radio, isto mi se vatalo, nego sam morao pri vršenju 180 probnih radova u 150 fabrika Jugoslavije i 9 država Europe, da spavam po željezničkim stanicama, po vagonima, po parkovima i klupama, ilegalno ubacujući se po par noći, po barakama radničkim, po liftovima, u telefonskoj govornici, na otiraču za noge, u podrumima i WC-ima. Predlažem državi i svim njenim organima da me briše iz spiska za lične karte, za prijavu boravka i za sve drugo što je moja dokazana svest prevazišla, jer stidim se kad čujem za dokumenta mogu da živim i bez države, i bez policije, i bez sudova, zatvora i vojske. Za mene je sve odumrlo. Kada bi bio predsjednik Republike, ukinuo bi i ovu skupštinu, ukinuo bi federaciju, ukinuo bi republiku, ostavio bi državu na nivou opštine, a u svakom gradu bi izgradio po jedna vešala na periferiji, tako ako neko ukrade, ide na vešala. I izgradio bi plus po jednu govornicu slobodnu da može 20 miliona Jugoslovena da kaže sve ono što misli, jer svakako više zna 20 miliona nego li 200 političara. I onda ne bi trebala stabilizacija društva. Ostavio bi policiju na nivou opštine, prepolovio bi vojsku, a opštinski budžeti svih opština, naime iz svoga budžeta, bi slali po jedan deo generalštabu koji će i dalje da funkcioniše i da štiti državu od stranaca. Kada bi to sve učinio, ukinuši federaciju, republiku, znači da bi i sebe ukinuo na kraju.
jel dugo radite ovdje? 10 godina. Direktno ga pitaš. Šta ste po zanimanju? Nekvalifikovan sam radnik, radim kao vario. A dobro, da li ima posla tu za mene, ja sam metalostrugar. Znači ja to ne znam da li ima posla. Da. A da li se obraćate tamo na personalnu službu? Ali ste vi čuli za Marksa, na primjer? Marks i Engels? Da. A jel vi mislite da li mislite vi da se može izgraditi, na primjer, bez znanja Marksa, socijalizam? Pa sad ne bi mogu da vam kažem. Znači ne poznajete dovoljno Marksa, ne? Pa ne baš potpuno, ali ste samo čuli, ne? Čuli ste. Jeste voljni da mi date odgovor na par reči? Vrlo rado, ali sada trenutno moram da živim, čeka me čovjek u kolima. Aha. Vidi ga samo za Marksa. Da li ste čuli vi za Marksa? Da. Ko je on? Nemojte me sada, jer sam rekao me čekaju kola, molim vas. Ko je, na primjer, Marks? Da bi mogli da me objasnite? Ako si već čuo. Ja sam isto metalac radio, znaš. Da se izvinjava, ne mogu sad da... Molim. Čulim se da idem kući. Dobro, onda prijatno sam. Jeste vi metalski radnik ovdje? Ne znam li vi mogli da mi odgovorite koliko godina radite ovdje? 20 godina. 20 godina. A da li ste zadovoljni sa vašom platom, na primjer? Sada? Ne, ja sam uvodio se, prema tome nije nebično. Nije, dobro, hvala prijatno. Vidi za Marksa. Kaže da je rukovodio. Jel vi radite dugo ovdje? 12 godina. 12 godina. Jeste zadovoljni sa platom vašom ovdje? Ne bi volio o tome. Pa dobro, ne, slobodno, i ja sam metalac. Hvala. A da li ste čuli za Marksa, na primjer? Da li ste čuli za Marksa? Marksa? Jeste, i ja sam metalac kao i vi, na primjer, radim, samo trenutno nezaposlen. Da li ste čuli za Marksa? Nemojte mene, Slobodno recite, i ja sam radnik, samo što sam trenutno nezaposlen. Jeste čuli za Marksa, na primjer? Čuo sam, ali nemojte mene. Ima drugi tu, znači njih nemojte. Znači, ne smije da govori. Radnika je ćebo neko. Izvinite, braco, molim vas. Braco, jeste slobodni? Braco, jeste vi volji da mi odgovorite na partiju? Ako ste metalac. Jeste metalac? Jeste vi metalac? Jeste li radnik u proizvodnji kao menjalicu? Da, šta? Da li bi mogli da mi kažete par reči, na primjer? I ja sam metalac, samo što sam nezaposlen. Da li ste čuli za Marksa, na primjer, vi? Jes. Aha, znači, poznajete marksizam. A ko je, na primjer, Marks? Da li bi mogli da me objasnite? Bojim se da ne zakasnim na autobus. Znači, žurite na autobus, ali dobro, to nije teško, pa reći malo. Nije teško, ali moram. Dobro, hvala kolega, si bio. A jel dugo radite u fabrici ovdje? 10 godina. 10 godina. A jeste li zadovoljni sa platom i kolika vam je plata? Pa plata je negdje osnovno, recimo nisam kvalifikovan 65.000, 66. Jeste zadovoljni sa tom platom? Pa, pregodo. Pazi, ja sam radnik. Ona je mahala. Ja sam trenutno nezaposlen, ali ja sam radnik, isto, znaš. Pa slobodno reci ako ono što ti na srcu leži. Na primjer, čuo si za Marksa. A šta misliš, ko je ona? Ne bi znao. Ne bi znao. Aha. Dobro, hvala, živ bio, prijatno. Ne bi znao. Prijatno. Sam čovjek sa sela, ne znam ja to. Ja, u redu, dobro. Tri radim 25 godina. 25 godina. I imate platu 60.000? Pa imam, ali imam učinak, imam ovo, imam tako neke druge dodatke. Koliko, na primjer, u... 90.000, 100.000. Dobro, hvala, živio sam. Jenjam. Slobodno, reći, ja sam metalac, ja sam samo nezaposlen. Braco, ja sam isto metalac, možda si ti metalac. Da li bi mogao da mi kažeš, jesi zadovoljan sa platom? Molim. Onako. Znači srednji. A dobro, da li si čuo za Marksa? Jesi. A na primjer, ko je Marks? Nima mesta. Mislite ceo... Pa mislim samo onako ukratko, ko je Marks i šta je on? Ruski poznati koji mi po njime isto tako držimo. Znači, hoćete da kažete da je Marks učitelj
Radničke klase, ne? Svih naroda radničke klase. Ja, znači čitave radničke klase sveta. Aha. A da li ste čuli za Marksa? Koju? Za Marksa, da li ste čuli? Kako da ne? Ko je Marksa? To je... Kako da vam kažem, Dnevnikove kalendare. To je čovjek koji je... Od Ozifa. Stvorio naučni socijalizam. Znači, otac radničke klase, koji je napisao Marksov Kapital, naime koji je napisao naučnu tezu koncepta za socijalizam. Dobro, hvala, živio, brate. Na primjer, da li si čuo ti za Marks? Čuo sam. A ko je Marks? Kako se da odgovorim na to je sada malo nezivno. Znači, Marks je, jesi čuo za Marks? Čuo sam Marks. A ko je, na primjer, Marks? To je ruski čovjek jedan veliki čovjek, političar. Ja. A dobro, reci mi kolega, koliko imate platu? Ja imam 118.000. 118. Da li ste zadovoljni? Nisam. Pa šta vi hoćete? Šta se to pravite ludi? Šta se to pravite ludi? Šta se pravite ludi? Ovdje nemate pravo snimanja, znate kako ide. Da izdajete odobrenje, da, ključite. Hiljadu puta mi je došlo na pamet u ovoj mojoj odiseji životnoj da zgrabim šmajser, da se popnem na Terazije na banderu. To mislim kada bi rešio da umrem. I onda bi rekao sve ono što je istina i što mi je na srcu i što me proganja 20 godina u mom poštenom, plemenitom i humanom životu, jer kao marksista ja sam u prvom redu humanista, za čitav svet. Pre jedno 6 godina bio sam u Centru za socijalni rad u Valjevu, obrativši im se za jednu minimalnu pomoć zbog toga što sam bio nezaposlen, a oni me poznavajući kao dugogodišnjeg radnika koji menja preduzeća, putuje i traži ono što mu pripada po zakonu, odlučili su da me odvedu kod psihijatra. Verovatno su posumnjali u to da sam ja pametan. On je izvršio detaljni pregled i rekao službeniku iz Valjeva koji me doveo da sam ja pametni i od službenika i od psihijatra i od onoga ko je poslao i rekao mi je reci mu neka ide u pičku materinu onaj ko te poslao. Jer kaži da je pametni rekao pametnima, da je pametni pametan. Tako da sam ja posle izašao sa pregleda, službenik je otišao u Valjevo i ja sam ostao kao pametan u Beogradu, tražeći posao i dalje.